Huaina mai ko te tika me pono hoki. Ko ia rā te inoia te whānau Reremoana ki te hunga tūkino ia Pēpi Ru. Ko tahi tau te ririki o Ruthless-Empire Wall, ka mate i ngā wiki e rua ki muri i te hahaunga ki ngō ki tōna māhunga. He maha ngā whakapai mō tōna matenga e puta ana ki ngā paipa hopori i ngā mema o tōna whānau me etahi atu tāngata i noho ki te whare i te awa kairangi i te pō i mate ai ia. Kei a te mehemi tēnei pūrongo. E taumaha tonu ana te whānau Reremoana i te rironga o tā rātou mokopuna ki te pō. We as a whānau are still very upset, angry with all the emotions, and we just at this time want the people, the three people that were in the whare, to tell the truth and be honest. No tōna matenga i te ao i te pō, he roi mata te māringi iho te whānau whānui tonu. Hundreds and thousands of tears are still falling at this moment, and I think once we get an arrest or knowing of what's happening, I think we'll still continue to have those thousands of tears flowing. Ko ngata nā hira Reremoana te matua keke o Pēpi Ru, hei tāna kua raru te wairua o te whānau i tēnei aitua. A few days after he passed, I said he was the soul of our family. And he did break our family. Well, this passing did break our family. And it was not a passing that we wanted. Nā ngata nahira i ripoata tuatahi atu i ona mā harahara mo te oranga me te haumarutanga o Pēpi Ru. Ki a oranga tamariki i whakahau atu ia ki a rātou kia hikina atu te Pēpi. But when people do see the emails that had been sent, there's got to be a lot of questions to why they didn't even look at the first sentence. Ko Tracy Shipton he kaimahi no te Ropu Voice whakarongo mai. Hei tāna he aronga toro whānui a hapori tonu me whai kia hora ai te tautoko ki ngā whānau e noho pani ana i te matenga tamariki mokopuna. Oranga tamariki are there to as that regulatory body, so that's not really where you're going to expect the support to come. I think our community have to gather round, and we have to gather around before an incident like this, before a tragedy happens, and do what we can, the whole community. Hei tā Shipton anō, he mahanga āhuatanga e raru pēnei ai ngā whānau Māori. Intergenerational trauma, poverty, societal breakdown, the effects of isolation on communities. There's just a myriad of things that can impact families and do. We spend a lot of time just looking at his photos and our whakapapa up on the wall. E tumanako nui ana te whānau Reremoana, ka kore e roa e puta ai he hāmenetanga mo te matenga o Pēpi Ru. Te mehemi, te ao mārama.